haos. Dobro jutro, drugari, kako ste vi meni? Nije tako lep dan zato što je 7:30 ujutru. Danas je subota, kao što znate, malo se tresete, jel tako? Još jedna stvar koju trebate da znate o ovoj kameri jeste da nema dobar stabilizator i to nije idealno ako želite ovako da šetate i da pričate sa nekim kao ja sada sa vama. Ja živim tu gore. Morat ću da vam pokažem ovaj deo ovde kada je sunčano i lepo vreme, zato što je mnogo je lepše nego sada. Ja sam odvezala mi se pertla. Opet sam kao kauboj zato što i dalje nosim Markovu odeću. Aj sad ću da vam dam update, samo dođem u kola. Hobaška! I dalje mi nije prošao onaj kašelj. Se sećate, čovječe, kako to davno bilo? I dalje mi nije prošlo. Moram da idem da pomažem Marku, odnosno ne moram ja ništa, kao i uvijek, ali želim da pomognem Marku, a on hoće da zameni sam, kao što ste gledali u jučerašnjem vlogu, želi da zameni sam opruge na svom Chevrolet Camaru SS. To nastavljamo danas zato što juče naravno da je sve potrajalo malo duže nego što bi trebalo, zato što je opruga evo, ovolika i apsolutno nema dovoljno mesta, mislim ima mesta, ali mora da se... Ali da, uživao sam totalno, zato što ja volim takve stvari, baš uživam u tome, ali sam onako, apsolutno neočekivano bilo, zato što sam trebao da idem za London i evo sada subota, 7:30, kad pola sveta je fazon u klub, a ja idem da popravljam kola. Kao da ću svaki dan da vam dajem neki update za moju kosu. Danas, znate ono jaje od juče koje sam pokušao da razbijem, sada je stanje kose tako da mogu da ispržim to jaje na mojoj kosi. Šta mi je s grlom, čovječe? Idemo, drugari, mora da se kreće, zato što, nadam se da se nećete začuditi kasnim. Kako su uska mesta, brate. A ja, kad bi zakačio moju felnu, ubio bi se. Idemo, drugari. Update je sljedeći, pošto da, uspeli smo skoro, ja mislim, sve da uradimo na, to je desna strana. Opruga je vraćena, a ne znam kako se zove damper na srpskom. Ja sam krenuo na drugoj strani, znači skinuo sam, ja ne znam ništa od toga, ništa od terminologije. Da, sa leve strane me ti obići, samo ti lagano. Bajde, ovde smo u Engleskoj, ovde se obilazi sa desne strane. Kakav manijak. Još ima one početne tablice, sram da te bude. Da, skinuo sam brake pad, skinuo sam steering rod, anti-roll bar, ništa ne znam na srpskom. Svakako, na desnoj strani samo treba da se zašafiješ nešto i vrati točak nazad, a sa leve strane treba da se skine sad amortizer i sve to. Apsolutno nisam srećen kako sam vam objasnio ovo, zato što mi je toliko teško da vam objasnim na srpskom. Realno, kad bi otišao kod nekog majstora u Beogradu, bili bi fuzon kao, ti, autoinženjer, ti bre, dečko, nemaš pojma. Stižemo, drugari, zato nisam mogao da ih nađem juče, zato što su ovde. Sad ću da vam pokažem isto sa desne strane. Tu sam vam snimao kako sam lupao jaje u glavu. Kako to pogrešno zvuči. Ok, nema veze, idemo dalje. I onda je naišao neki čovek iz onog tamo smera i bio fazonu, šta radiš, dečko, jesi poludao? Ja iskreno nisam siguran da li se moj drugar zezao da će onda bude ovde u 7:30 ili je bio ozbiljan. Garaža otvorena, tako da mislim da je okej. Idemo. Tu smo. Hey there, Mr. Luca. Hey, do not disturb, eh? Shh. Are you going nuts? I am going nuts, dude. Hey, come on, move that away from my face. That is still a Serbian vlog, so you gotta speak in Serbian. Dobar dan. That was close. Dobar dan. Dobar dan. Spasiba? No, that's Russian. Пожалуйста. What the fuck is that, man? Please. No. Mamma mia, na što me liči kosa. Imali smo ozbiljnih poteškoća zato što je jedan od šrafova za damper, opet ne znam kako se zove, znači imate oprugu, imate ono drugo što... Imali smo poteškoća svakako da skinemo taj šraf na vrhu, veoma je triki, odnosno veoma je zahtevno. Desna strana je skroz gotova,
ovaj problem što smo imali je na levoj, ali cela poenta ovoga jeste da želim da imam ogromnu želju da vam pokažem kako se čuje ovaj auto i kad se budemo provozali, jer je haos. Verujte mi, haos. You were asking? Yeah, Serbian is Slavic, right? Yeah. There must be a lot of words shared with Russian. Pichka materina. Yep. I didn't teach you that. I didn't teach you that because every Serbian has that thing. Gde su drugari? Šejma. Nadamo se za nekih sat vremena da ćemo biti na sat i po da ćemo biti on the road. When do you think we're gonna be on the road? In a few hours. Oh come on, it's a few hours. Dude, we can finish this in 15 minutes. No, I'm joking, but... Da, rekao sam to pre jedno 5 sati da ćemo da završimo za 2 sata, ali to se nije desilo. Zato što ovo su novi Springs, ne znam da li vidite dakle. I moram da se pod nekim uglom dođu. Dobar dan! Dobar dan! Did you hear that voice? You would almost what? Pay to hear that. Pay? Almost. Dude. In a few years, millions of people. Imali smo velikih poteškoća da stavimo oprugu nazad i da je, pošto je pod nekim čudnim uglom i naravno kako vešanje se vraća nazad, to mora pod nekim čudnim uglom da uđe. Tako da smo jedva uspeli da vratimo. Nastavljamo dalje, 1 sat popodne je. First, here's one nut. Thank you. Ništa drugare, vidimo se posle. Bilo je zoomirano sve vreme, tek sam sad shvatio. Zato je bilo toliko tamno i zato ništa niste mogli da vidite, pa sve je bilo nekako zoomirano i glupo. Verovatno, stvari, njemu. Pocepao sam rukavicu sad zbog vas. Šalim se. Ladno je krenuo da snima, kakav car. A taman sam pomislio da nije snimio i htio sam da ga ubijem zato što jeste čuli ovo. Ja sam bio na telefonu sve vreme. Brate mili. Easy. I can't hear you, sorry. I can't hear you. Open. They're waiting for you. Šta se dešava? Adamo, Zavezan sam samo tu. Whoa. I'm gonna try the suspension a bit. Ovo je ludilo. Brakes back together fine. Good that we're testing them at this speed.
Misija je uspešno završena, sve smo promenili, opruge su nazad. Naravno, bilo je nešto što je falilo i onda je morao da ovaj mehanik da nam pomogne. Mnogo dobri momci, stvarno dozvolili su nam, odnosno Marku su dozvolili da koristi garažu i ja sam pomogao Marku, naravno. Mnogo dobro, mnogo dobro. A ono što sam hteo da vam kažem jeste da nisam baš lepo prognozirao kada će sve ovo da se završi. Znate, oko 1 kada sam rekao da će da se završi za neki sat vremena, pa sada je 5 popodne. A majicu koju imam sada trenutno na sebi, stalno reklamiram nekoga. Znači, malo pre sam reklamirao Dysona, a sada reklamiram Ruđer Bošković, odnosno moju srednju školu. Koliko se dobro čuje auto, znači, nerealno. Kako dobro izgleda i sve, znači, apsolutni haos. Idemo sad do Sainsburya. Sainsbury vam je ovde kao neki chain, otprilike food chain, no nije food chain, grocery shopping, znači kao C-market kod nas, C-market ne postoji više, kao kod nas PKB-ta, ni PKB-ta ne postoji više. Shvatili ste pojentu, tako da idemo da kupimo neku picu ili tako nešto i onda ćemo da odemo da pojedemo to zašto smo mrtvi gladni. Mi se odjavljujemo od ovog bučnog mesta zato što posle ovoga ništa zanimljivo se više ne dešava. Ćao drugari, hvala što ste gledali video, vidimo se!